Kining kahadlok usa ni sa akong ginganlan og pandemic. Usas mga pandemic karon pasabot kanabang nakaapiktar sa tibuok katawhan kanig yung kahadlok. Kamo wa ba mo roy kahadlok? Wa mo mga hadlok? Daghang matang sa kahadlok. Ang pinaka simple kayong kahadlok kanang mahadlok ka nga ma-failure ang imong pangandoy. Kanabang naa kay pangandoyon ba unya mapakyas daghan kay mahadlok ana. Mo na nga tan-aw gani nila nga murag ang ilang pangandoy nindot kayo unya murag kuyaw sad. Ala ampo gyud, ampo sama anang board exam, kanang mga examinations, kanang mo take kag mga exams para makasud ka ngadto sa mga makadawat kag visa. Hala ampo gyud maayo. Ang pari sang piton hasol-hasolon gyud mig maayo ana. Paampo gyud, text naman, message naman, ampo gyud. Pero ang pinakadako nga kahadlok kanig yung kahadlok nga mamatay. Mao gid na ang amahan sa tanang kahadlok or the core of all fears kana yung mamatay. Saman, hadlok pa mong mamatay o dili na? Hadlok. Klaro kay mga naong ninyo, klaro. Ang kaning pari hadlok pa ni mamatay. Samot na. Pabalhin sa koglaing parokya ay kanang arang-arang. Daghang kita pulos gyud kahadlok mamatay mao ginay number 1 nga kahadlok ug diha gasukad ang atong laing mga kahadlok. Mao na mga apostoles, bisan pag nagsakay silag sakayan, bisan pag kadaghanan nila mga mananagat nisyagit sa kahadlok. Pero si Jesus nga panday, si Jesus nga di tingali ito kamaong mulangoy, kay dito ra gito sa pandayan kasi ana, naglakaw ras tubig. Wa madlok. Testingin ninyo, ato mo dito, atong kilid dito sa may, sa tawagan na papakits dapit ba? Ana dia. Lakaw ko na mo sa tubig dia. Okay ninyo? O dili oy. Unya adto pa yung higayon na kusog kayo ang bawd. Mao ba to ilang sakayan murag hapit malunod kay kusog kayong bawd. Si Kristo galakaw ra. Ana, ning Ginoo magudto siya pader. Tingali sad. Pero nakalakaw siya sa tubig kay wa man gud siya mahadlok. Nabitang mo tan-aw ko na mga salida sa kuan ba nga mga salida ani mga Chinese hilig ko tan-aw na kung fu inana ba. Ana naman na sila yung mga training nga palakton sila sa tubig nga to. Nya musugod gani kahadlok iana-ana ang til hinay-hinay unlo dayon. Pero og mo concentrate og maayo, yan ora kay maglakaw nga to sa tubig. Ana na ilang storya. Maura sad na og mahadlok ganita pasabot muunlod ta. Og dita mahadlok mulutaw ra ta, relax ra. Og matud pa sa unang pagbasa ang hingpit nga gugma magwagtang sa kahadlok. Or pwede na tong ingnon, ang tinuod nga nahigugma dili gyud mahadlok. So kana ding mahadlok, dili day na kanang tawhana nga mahadlok, wa na day na siya gugma, nya magkaanam og kawagtang ang iyang gugma, magkadako ang iyang kahadlok, nya magkadako sa dang iyang gugma, magkagamay pod ang iyang kahadlok. Sama ninyo mga babay, daghan kay ninyo mahadlok nga mamabdos. Karong panahon na ba, hadlok na kay mamabdos. Labi na gid ang edad-edaran na kay high risk kuno. Kamo mga 50 na kapin dinhi, okay ra ninyo mamabdos mo? Na automatic dili pa diran. Kanang yun. Labaw na tingay mga 60. O kamo mga 60, og naa pa 60, okay ra ninyo mamabdos pa mo? So di na pa diroy. Mao na. Unya dili mahadlok nga moinom og pills. Dili mahadlok nga magpalaygit, dili mahadlok nga magamit anang kondom, di mahadlok gamit anang ayude, di mahadlok mo gamit anang unsa pa na diha, og labaw sa tanan di mahadlok nga mag-abortion. Ano man tungod kay way gugma
way gugma. Pero naa kay gugma, ay di ka mahadlok mamabdos bisan pag 80 imong edad. Nga naman, tungod kay nahigugma man. Nya ang una natong higugmaon, mao gyud ang Ginoo. Mao nang ningong Ginoo ingos Kristo, higugmaa gyud ang Dios labaw sa tanan. Ang unang gihigugma ni Kristo ang Ginoo. Mao bitaw to nga paglakaw nas mga tao, wa siya mukuyog siya mga tinun-an, nagampo usa siya. Kay the best action nga atong buhaton nga pagpakita nga nahigugma tas Ginoo kana gyung pagampo. Nya karon unsa may gibuhat sa kalibutan, siging pangwarta. Siging pangwarta. Kamoron nagampo mo nang warta. Karon ba karong orasa ba? Nagampo mo nang warta. Wa mo maguna-una og kwarta. Daghan ra ba kayong manimba nga nang warta? Apil na ning nagmisa. Kani nga ako ron, ang sabi niya akong misa, pagampo ni o pangwarta? Pindi. Ug wa ihogs kolekta, ilhan man na og malipayon ko igtan-aw na ko sibot wa gisod. Kana nagampo day ko. Pero inigtan-aw na ko sibot wa gisod, moingon ko kauaw na tong nimba diyo, mga kwarta diay. Or moingon ko mga tihik sa dato nila. Aton lang kani i-close ning misa ha. Kansim tani. Kana awa na nang warta na. Kinsa man ang mga nagsimba nga nang warta, kanang nagsimba nga nangayo sa Ginoo nga makakwarta sila. Ginoo makasod takog trabaho, Ginoo sa panang uban ma-promote unta ko, Ginoo ma-release unta ning among gipaabot nga mga unsa pa na diha mga extra nga mga dawatonon. Ako gani sa akong pagtrabaho sa una, mga 8 ka tuig, naaman mi dawatonon nga wa mahatag. Nya 95 ko ni resign. Pagka year 2000, giingnan ko, hapit na ko mapari, giingnan ko, Father, madawat na biya nat, dong, madawat na biya nato ron tong atong gipaabot. Ako, kanino to siya, apil gyapon ka to. Niabot na lang, na-order ko pagka 2004, hangtod, niabot na lang 2010, wa man lang gyapon mo abot. Ngayon sila, moabot lagi to, karong pari na ka, pwede gyapon ka maapil. Ako na, dagan na kay kong nakolektay, di na lang ko paabot ato. Kamon lang, abot ato. Pero moabot, dawaton. Ano ba? So, ang saban, ayaw pag-ampo, anak. Ayaw pag-ampo, mahitungod sa kwarta. Unsa may imong iampo karon og musimba ta, Ginoo, makahigugma unta ko nimo. Makahigugma unta ko aning mga tao nga imong gihatag nako, akong bana, akong anak, akong mga igsuon, akong ginikanan, kining akong mga ugangan, kining akong mga bayaw nga siging libak nako, siging daot nako, makahigugma unta ko nila. Kay magunsa magdaghan kag kwarta, nindot kag balay, nindot kag sakyanan, pero gakusmod ang imong naong, wa mo magtinagdanay sa mga tao nga suod sa imong kinabuhi. Unta. Labi na gyud ang wa nimo tagda ang imo pagyong igsuon, or pinaka worst ang imo pagyong bana mo iwa nimo tagda pagkadakong dimalas nimo. Nya karon nagampo mo nga makahigugma ta mo sa inyong bana kamo mga asawa, o nagampo mo nga mamatay na gid unta niya akong bana. Kay gikapoy nako. Ayaw, o gikapoy ka, mawara man na imong kapoy kung mahigugma na ka. Kay kanang gugma mo energize na nato, wa gitaong masakiton basta nahigugma. Tanawa ng mga gulang-gulang ng mga 80 na edad, nya gasungkod na, tanawag makauyab og 18 anyos, labay ng sungkod oy. Tarong kay namulakaw ana. Tanawa na inyo mga anak, kana inyo mga anak, luya kayo kung pukaon, luya yung kayo, luya. Unya, hapit gani di mulihok, ana, inigbangon, maghinuktok pa inana, pero tawagan na sa iyang may one and only. Dalian na makaligo, lagi ilis na yun na, kay, kita namin dito ron, mo energize ba, mo anak. Kana inyong bana, luya kay tanan, ana, hapit dili mo lihok, ana, tawagan nas kabit, daga na nga tuluyo. Ito pa nga, lagsi kay nas tanan, buang-buang.
Nga naman, nabuang man siya dito itong sala. Na may gugma. Unsa nakaha kung ang imong gugma gitawag og gugmang Dios nun. Pagkaninduta kas imong kinabuhi. Way kahadlok, pulos kalinaw, way kabalaka, pulos gyud kasiguruhan, pulos paglaom. Way kasuko, way kusmod, pulos smile ang imong naong kay ang Dios naa nimo, ang Dios nag-uban nimo. Ug mao na nga matod pa diri sa unang pagbasa, ang nahigugma nakailas Ginoo kay ang Ginoo gugma man og magpabilin ang Dios diha kaniya. Mao na nindot kay nastana no? Nang kamoron diha sugod na mo gigugma. Unsa may atong assignment? Kinahanglan iniguli ron nimo ighumas misa, kinahanglan hangtod alas 5 sa hapon do na kay 10 minus 5 ka tawo nga imong giingnan I love you very much. Amo na ighuman ros misa, mo na inyong assignment. Kutob alas 5 sa hapon, pagpili either imong gitiksan or imong gitawagan or imo jong giduol igna I love you very much. Ngana lang nya ko na kuno kanang i-feel ba unsay nahitabo nimo matag higayon nga mayon ka I love you very much. Testingi. Labi na gid ng tao nga nagkusmod ang naong nga nimo karon. Testingi ingna I love you very much. Abli lagi ang naong nga na. Oo, mo smile na. Di man tingin na katingog tingali diha dayon. Unsa? Ana na siya. Anya inigsaylo nimo mingon sa yabag to siya. Unsa to siya? Yabag to siya. Ana mo na sila primero. Pero og imo ginang balikan, nya ingnon na sa nimong I love you very much. Usa lang ka tawo kalima nimo ingnon I love you very much hangtod alas 5. Mo ingon gina nimo, nayabag ka. Ana. Isa di man god die or dong nakasimba mangukuba niya. Feel kay nako nga love sa Ginoo niya akong i-share nimo I love you siya nga I love you nga sikag paningil ang akong utang nimo ana nya wa na to di na kong bayad sa imong utang ingka basta I love you ana siya ay la sa pag-ingon nga di na mo bayad I love you magkasinabot gid mo ana mo relax mo na yang kasing-kasing sunod yung kita na mo ingon na sa siya nimo love you too ana ma-develop dayon mo kinabitay dayon mo. Adili ayaw lang mo na bati sa nakayo. Di ba ma-develop inyong friendship, ang inyong unity as Christians, as children, as daughters and sons of God. Manindog na ta.